Hilate Culiacanak, acá usum pachis tañani, kitena que teja usur muxtata, discapacitados como mercachirina captaja, humana katakeja cajicha maratagisti, acá nia puni pescapataca o kama beneficiados como utjani, yati chawi por taña pataki utanacaro que taxataki, educación sociocomunitaria. Viceministerio de Educación Alternativa Noel Aguirre y Atiahuayiwa. 2017 Maranja, Programa de Educación Sociocomunitaria Wakita Wimpeja, Yatichataniwa Pescapateca Usurnuxtata Genakaru Uthawinacapana. Aguirre Canancha Wayiwa. Pasiri Maraja Yatungtunka Usurnuxtata Genakawa Yatichawi Katoka Wayapje. Pescatuncanija Hachamarcanacata. Pusituncaniste Comunidades Marcanacata. Kimsa Casta Yaticha Unakawa Wakichata. Nairirinja Yatichatawa Ullaña Kayakaña. Hiska Wanakaru Tunka Pescani Maran Kama, Payirinja Churatawa Educación Alternativa, Tunka Pesca Hila Marani Nakaru, Kimsirinja Yatichatawak Kunjamas Sipjañapa, Ukamaraki Suma Unjapjañapataki Utjawi Nakapa. Viceministro Kanancha Wayarakiwa, Aka Programa de Educación Sociocomunitaria Wakistawiru Mantaña Taqueja, Usurnuxtata Akanakaja Loktapjañapawa Carnet de Discapacidad, Aka Documento Chirua Codepedis, Ministerio de Salud, Ukamaraki Instituto de la Ceguera, Usurnuxtata Akanakanaukta y Kanakapaja, Akastasipjaspawa Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación Toquero, Ukampi Atjatañataki.